Mayong adlaw Sir Bert, kag sa tanan na tagapalamati, and to all beautiful people of Iloilo Province. So ang atong mga aktibidades para sa Linggo ng Kabataan na mayara tema na From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Mag-uumpisa on August 10, which is ang cleanup drive or kontra dengue, kay as we all know, nagtaas ng dengue cases. So isa manika initiative sang aton ng mga SK officials na magalimpyo sa mga ila barangay kag municipality as well. Then pagka August 12, during the flag ceremony sa Iloilo Provincial Capital at 8 a.m. aton pagapakilala ang nagdaog na mga boys and girls official na mag-sit-in bilang governor, vice governor kag board members. Then pagkatapos na may aramantan ribbon cutting for the trade, local trade fair and artisan fair na aton man tani pagasuportahan ng aton mga young entrepreneurs. Pagkatapos man na in collaboration project with the Provincial Health Office, may ara kita sang free consultation, free dental, free x-ray, and more pa. May mga free man kita na bulong. Pagkatapos na on August 13, mayroon kita sang capital exposure para sa boys and girls official not just the capital, kag sa mga different offices para mabalaan nilang functions and kung ano gina ubra para maging knowledgeable man ang aton na mga boys and girls official as well, and pagkatudluan man na sila sang aton na mga attorneys kung paano mag-craft resolution and ordinances as well. Then after that, mag 2:30 ma-attend ng aton boys and girls official kag ma-sit-in na ma-attend sa session hall upod sa ato na mga sanggunian panglalawigan members kag kaupod man ang ato na very supportive Vice Governor Tingting Garin. Tapos na dara nila makita kung paano mag-deliberate sa budget rather than paano mag-present sa mga ordinances as well. Then pagka August 14 may ara kita sa Iloilo Youth Festival Film. Then may 13 na nagpasa, so top 7 lang atong pakita sa Cinematheque at 3 p.m. Kag ini ginatagan taman boses sa aton filmmakers and pakita lang how talented ang aton mga batang Ilonggo as well. Pagkatapos na on August 15, may ara man kita sa agripreneurship or gapakita lamang na sa panguma may kwarta man as well. Then on August 16, may ara kita sa aton na youth summit. Diri aton i-present ang mga teen centers, peer counselors, kag ipakita na ano ang function ini or paano ni kabulig sa aton na mga SK officials man as well. Then may ara man presentation ang aton na Iloilo Provincial Youth Development Council sang ila mga services or youth organization and functions nila para pwede man ma-avail sa mga SK officials For example, sa Red Cross, may ara na sila mga medical assistants man ginabulig. For Youth First, may ara na mga mind shift, Team Dugong Bughaw, and other mga youth orgs pa na pwede pag dayon may open forum kita para mag-question nato ng mga SK official kung how to avail and kung ano gini mga services and discuss ni nila na kung paano ni sila kabulig sa 10 youth participation taman as well. Then pagkatapos na may ara kita SK night to enjoy the rest of the week as well. Then pagka August 17 may ara man ta tree planting sa Maasin. Then on August 25 ang ML tournament sa bugos na probinsya sa Iloilo, one team per municipality. Tapos may ma-held siya sa Robinson's Haro. Then on August 31, which is ang Paragons or Bugal ng Iloilo, diri gina-acknowledge ta mga efforts ng ato na SK Council, SK Chairman, and most outstanding youth taman as well na mga organization.